Ungumania wa kigina kia muigana wa ciringi birioni 1.1 uria urekwirwo kuhanika ruhonge-ini rwa mbeca cia marihi ma thibitari NHIF niguo utumire uria urari murugamiriri munene wa ruhonge ruru Geoffery Mwangi undu umwe na maabithaa angi 18 gukinyio mbere ya mucirithania Douglas Ogoti no ekwirwo aya makana gukorwo maungumanitie mbeca icio. Ihoya ria ekwirwo aya aria makoretwo mahingiritwo thero muthia-ini wa kiumia riuma igoti nimarekereirio na njira ya kuheo mbundi na mwena wa thitango gitongorio ni wakiri Victor Awiti ndunaregana na ihoya riri no woria igoti kuheana mbundi iyo rungu rwa mawatho na mitaratara miritu. We are asking that this court, in granting bail, gives bail terms that are commensurate the nature of the offense that accused persons are facing. We are talking about amounts to the tune of 1.1 billion. The charges before you, and let me borrow Mrs. Emily Kamau's word, are generic. Accused 1, 2, accused 19, accused 20 and 21 to be released on a bond of Kenya shillings 3 million with one surety of similar amount or a cash bail of Kenya shillings 2 million. Na guku maabithaa cio makiheo kanya ga kuhuhia na igoti, maabithaa angi atandatu kuma kambuni ya maguta KPC ari ni hamwe na murugamiriri munene Josang ni makinyirio mbere ya mucirithania oro ucio makirikana ni mari na itemi manyitite ungumania-ini wa kigina kia muigana wa ciringi birioni 2 uria ugumeire kambuni iyo ona gutuika ni mareganire na thitango iyo. Mawakiri Asang magitongorio ni Tom Ojienda ni mamateteire na njira nene makiuga ati ciro cio magumeire nduri na mithingi mirumu na gukiri uguo moria igoti kumarekereria na mbundi na ihoya riao rietikirwo ni igoti. Will not interfere with witnesses and there is no demonstration on the part of the accused person of the prosecution that there are compelling reasons that would warrant the accused persons to be denied bail. Ciro cio wa NHIF ukagwetwo tariki 29 mweri ukite na wa KPC ugwetwo tariki 22 mweri oro ucio. Na hari kiria kironekana tari honge cia kuhitana na ungumania kugatha rurigi hari kunina ndamathi ino, maabithaa 7 a bodi ya irio nyumu NCPB ni maikirio ngono umuthi kundu gutiganite guku bururi-ini magikuruhanio na ngukumio ya kigina kia muigana wa ciringi birioni 1.9. 7 cio ni Willy Kipkoech, Renson Kibet, Thomas Kipkurgat, David Korir, Rodney Kimtai, Jeremiah Omwai na Laban Momanyi. Uhoti wa mawakiri amwe na wa thitango kuonania kuna ati kana mbeca ni ciairwo thiini wa ruhonge rwa NHIF na KPC niguo uri na githimi gia kuonania kana hihi aria mathitangitwo ni maricoka kuoya uigiririki wegie mbeca icio. Kameme TV kuma igoti-ini ria Milimani guku Nairobi, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.